Ki Khubor Ka Batesi TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdop ying jongpi. Kakin hun kishi paralog ya kabla tip kerting kum ko pathfinders henne kisngi kakar aratre urusaw arajar posaw klapin long ko jumble sale nega yo ye de thet baki marbam ko shisngi hakishnong kinton nong se ko plas dang nado ko por chho jemen step kajing tmu join de kin hun men pelong ye nega yo ye de thet klong kum shibenta ban pinmi pesa ban yarap ni pinchna yeng ye ko we long yeng ko buduna hak yo ko kat Lasakiru bebu nega dong shoshnong klias nok tilang berwan ai jingkershan ya kan jing tmu jangan nega kin hon Pelong yang ini ke program kadi nama tak kati tiga long yang ke baki ini saya tiga flex santai kadi kalong yang sem jong ibai nak kilong kemi ibai kendu bon ki jing e hajingman kalong haga jinglong de ke thei jing i kat bai kon ki jong i ke ba kadi paji nak ni ga jaka ga jong i kadi sing than bhoi mo ti nak ni kun hon ke jong i ni pelong yang ini ke program bat baro hi ke jing mi ki jing sep nang ni baro hi kan lek nam ta bangin penchai ga yeng nam ta kati kalong yang long sem namak mo ki i ke jing jot ki pe ju ga yeng ke sem abang ini lebih kedua hang tu ini bawa kikun ki hapsia tia Ahmadan kor paslap nomor ba kamlong ke yang kesem ti bun ke jinge ba ki kedua ti kuli sibun ni pi ki orang ba kani ke jingde ke jufi ke jing ai jing ke jufi ke jing don lang muta jufi ni kade usin yang uban hei ba krau tam ba pile na muta ke kalau yang long sem kade ke jing ai ke ba krau tam ke ba pi pile ba le si ki be kimla man le ti ngam don ke tian ngam don ai ti le sing ka pat ye ki pai ba ibai so jonga ti si ka don kano ke cingkrut la da ka don kano ke cing bakla te ke tian ni ye ke program ni siben kene ki le ba bahan tam man pe ye ki tu yang kumala jubit na kalian tu dong ti la da ka don kano ke cing bakla ti hai ma ini kene tu simpat ye ipur ba jing ai tu ti ipur ba ko do ti kalau tu tu ta ke ye sem kene hak senong ke ba mengi kum kenhuan hau ni benai nomor ni selek man le ni program kum juru macam senam ngada sungu saya ka darbar snong right ko nok se mo ka ba ai jibit ni macam senam hapding ke dalam jong i dang ba snong go bala lit na sa kedua ke beli ke mau ye di mai la ai jibit ni perlong ni program bat ke sina ni tu ka ye macam senam support suara ru kalau ga baca bat ka bayai be ke ti ngimpoi perkhat banyak ba hapding ke bendriu jong ni mah mendang don kum kita kilong yeng ke ba dang don kam cisya ke jing arab te kam simdai ke besuk ba ikner kat ke benta ban penbiang pendit yaki ndai pi de kam sim ke ba sit ram ke ba ya teli breng pi gi nang ket kam bila sim ye ke jing ket khli ublai do kar khu ye pi lamba ke kam ba bha jong pi kum pasnong kum kadar pasnong ni don ru ke benta ban nang pensilur ya pi pinang isim ni ke benta wala da kinu ke dan kam ke bang pi kom ka kenhun ki dan kam ni long la kloi banya dan benta bat pi nang bakan ni ke jing kam ba bha jong pi kanam kut no tangkat ni re nang le susu ki kam ki bakam bha nam ta kabit ke biang jong ka jong ki breu ke jong ni mo te pi pinang ya roi pinang ya bit ya biang baru boleh nong ai ke jing start ipi bakum no ban tre di kam Environmental clear baro ale select titik ada bisa select titik bantu penyanyi instrument box ada kartu dan radio cash tiket Lakukan rice cooker buat ya ke blanket kemahir kebarban. Kalau kita hari kebahasa penakam jong rice cooker hari melayu kan saja akan tusuk. Hakadol tang si spatika tiket. Kadau hi barok pelongba ayo semua berkindan kenika sil jong kenika kinhun pathfinders bat kadau kajing pelong jing ki akan kasil ru kadi ba ki peloi kan kasil ru kenang berkinyo penchna kowe ke yang nak benta banyarap khamtam miki baduk
Desi kalau benda nak kebentai kikun sebab ni kita kibam shim lah dan menurut bapet basemari ki. Te kini kikin hun kilak bu khnai kan kasil nak kebentai kata kebentai. Ban ai benok sinyang lam nak kebentai kibeduk. Te kalong ru ba kibu ikan ni kasil ru ba kumangi kibawan bentah kan ni ngintiat dikitiar kita kiba maki kibu yang kabam ni kini kita borok fat kiba maki kilak pelong. Ba katu kajingkiat kajungi ru kalongkum kabenta kajing nok senyang kajungi ban yarap lem syki ban kesyanan nam ta kan kenwa. Kajing wan jong hang ni kolong ba ngini rap lami kini ki patlok jongi ki ba temu ya ka kam ba joki ba mut ban pinsna ko wi ka yeng ka badong man usnam ki juli akum ne tinga syukwa man wan ya rap lam ya ki long ke ka bangi pelut ni hang ni ngalong ku bangi dan bentam mangi ban sna lam ya ka yeng joki kan tinga sukumen sibun ma bani olat kum kene por ba ngini rap yano ai por ke ba jingjar joki ngasukumen sibun Baru ngasuk penting beka keteng jong ada risa meri shooting ada ono jong ada RM handmade craft bar ngade ngasa amo pram bar kadau pengawan hang ni kade kabang aku aban ya rap ya kade ka group Pathfinder bar kini group kade ke group ke bayar rap ke brio ke ba dan ke jing hari gesem ke ba duna kini kita kini ke group ya penbiang nam kipet nyam ta ka joki bar ke ya rap dam ki tapi sa bayo nang ni ki ya rap ki brio ki long ni ki badan kam ki baduk ki badan kap shisha kata ka jing ya rap